E ke paka e neng e sa letelwa, paka e mopresidente a tshwanetseng go ya go tlhalosa kwa komiting ya palamente go lebilwe bopaki jo bo fa pele ga khomišene ya Zondo malebana le seabe sa lephata la tshireletso ya puso mo mererong ya tlhatlhamano ya boeteledipele ba ANC. Gareng ga dintlha tse dingwe go begwa mopresidente a tlhagisitse kwa kopanong ya komiti khuduthamaga ya ANC. Each one of us knows that quite a bit of money that is used in campaigns, in bussing people around, in doing all manner of things, is often from state resources and public resources. And we cannot kid ourselves when it comes to that. ANC ya re go ka tswa gona le tlhaloso mo ditshwaelong tsa mopresidente Ramaphosa. Lekoko le nganga ka gore o ne a leka go samagana le magatwe a gore letsholo la CR17 ga la tsamaisiwa ka tolamo. We have always stated that the leakage has been designed to create a distortion, and what is missing in that leakage is the context. There's a context within which the president made those kind of statements. Ba bangwe ba ba sekasiki ba dipolotiki ba nganga ka gore ngongore go kgatlhanong le mopresidente e tlhoka go ka reediwa, mme ga go tokololo epe ya palamente e tshwanetseng go latlhegelwa ke maemo ka ntlha ya seno. At the moment where we are in South Africa, it just doesn't look good for someone, a member of parliament, to be facing disciplinary hearings because they have asked questions that has to do with accountability. Kantoro ya mosireletsi wa setshaba ya re e santse e le ka go totobatsa ngongorego eno, mme khomišene ya Zondo yona ga ya kgona go tshwaela gore a ba amogetse ngongorego ya mofuta ono kgotsa nnyaa.